But we need Greenland for national security purposes. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen. I øvrigt har sagt, så er Grønland ikke til salg. USA er vores absolut tætteste allierede. Vi vil altid gerne arbejde tættere sammen med amerikanerne. Det gælder i alle forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Men Grønland, det er grønlændernes. But we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen. And if Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right, title, or interest. The people are going to probably vote for independence or to come into the United States. But if they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level. Jeg vil selvfølgelig gerne knytte nogle ord til den diskussion, der pågår lige nu omkring Grønland, og gøre det meget klart, at set med den danske regeringsbriller, så er Grønland grønlændernes. Det er et meget, meget stolt folkefærd. Det er et sprog, det er en kultur, det er en befolkning, som er sin egen, og som formand for Naalakkersuisut, Ruchir Edel i øvrigt har sagt, så er Grønland ikke til salg. USA er vores absolut tætteste allierede. Vi vil altid gerne arbejde tættere sammen med amerikanerne. Det gælder i alle forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Det gælder også Nordatlanten, hvor spændingerne tager til. Og vi har set med vestlige briller en meget klar interesse i, at det er USA, der, når det kommer til hele det område, at det er USA, der spiller en stor rolle, og ikke for eksempel Rusland eller andre lande. Men Grønland, det er grønlændernes.